السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بكم في درس جديد على قناة لو فرونسي avec أنس. في درس اليوم إن شاء الله سوف نتعرف على طريقة تصريف أحد أهم الأفعال في اللغة الفرنسية، le verbe faire au présent. ينتمي فعل faire إلى ما يطلق عليه ب des verbes passe-partout. des verbes passe-partout، وهي مجموعة أفعال لها استعمالات أو معاني عديدة في اللغة الفرنسية. مثلا le verbe faire لديه تقريبا أكثر من 30 استعمال أو معنى في اللغة الفرنسية، كما هو الحال بالنسبة لأفعال أخرى ك avoir, être, dire, pouvoir, vouloir, aller إلى آخره. هذه كلها أفعال لها استعمالات عديدة ومعاني متعددة في اللغة الفرنسية. الآن نمر إلى الأمثلة، وبطبيعة الحال سوف تجدون طريقة التصريف والتمارين في آخر الفيديو. لنبدأ على بركة الله. Je fais une promenade. Je fais une promenade. أنا أقوم بجولة. Tu fais du thé. Tu fais du thé. أنت تحضر الشاي. Il fait ses devoirs. Il fait ses devoirs. هو يقوم بواجباته. Elle fait une pause café. Elle fait une pause café. هي تأخذ استراحة للقهوة. Nous faisons la vaisselle. Nous faisons la vaisselle. نحن نغسل الأواني. Vous faites une réunion. Vous faites une réunion. أنتم تعقدون اجتماعا. Ils font du vélo. Ils font du vélo. هم يركبون الدراجات. Elles font une salade. Elles font une salade. هن يحضرن سلطة. On fait du sport ensemble. On fait du sport ensemble. نحن نمارس الرياضة معا. Les enfants font des dessins. Les enfants font des dessins. الأطفال يرسمون. قبل أن نمر إلى طريقة تصريف le verbe faire au présent، لا تنسوا دعمنا بلايك وأكيد الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس، فدعمكم مهم جدا لنستمر في نشر هذا المحتوى. Le verbe faire فعل faire فعل au présent يصرف على النحو التالي: Je fais, tu fais, il fait, elle fait, nous faisons, vous faites, ils font, elles font. الآن نمر إلى التمارين. Tu
un gâteau. Tu fais un gâteau. Il du sport. Il fait du sport. Elle, attention. Elles font attention. Je, la cuisine. Je fais la cuisine. Vous, une pause café. Vous faites une pause café. Nous, une promenade. Nous faisons une promenade. لاحظوا معي أنه على الرغم من أن faisons تكتب AI ولكنها تنطق E. faisons faisons وليس faisons faisons. On, ses devoirs. On fait ses devoirs. Les enfants, une randonnée. Les enfants font une randonnée. Elle, un gâteau. Elle fait un gâteau. Il, leur lit. Ils font leur lit. إذا كان هذا درس اليوم، أتمنى أن يكون قد أعجبكم. لا تنسوا كما العادة دعمنا بزر لايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس، كما أدعوكم إلى مشاركة الفيديو مع أصدقائكم لتعم الفائدة. دمتم في رعاية الله، نلتقي في فيديو آخر. À la prochaine.